Бүгүнкү өтө турган грамматикабыз кайсы экен? А, О, Ao tutuyor. чусеё. Кыргыз тилинде бизде мындай бар. Ып бериңиз. Бериңиз дейбиз, туурабы? Ып бериңиз. Кандай окулат? Сатып алып бериңиз. Эни Kılıp жазып бериңиз. Карап бериңиz. Окуп бериңiz. Барып бериңиz. Келип бериңиz деп айтабыз, туурабы? Значит, этиштер менен чогуу болот экен. Этиштерге о чусеёну коюп жооп берсек болот экен, сурасак болот экен. Так, мисалы бизде этиште жанагы эне этиштер бар, кайо, када кандай болуп эле? Кайо, келүү. oda. Oyo. Оё эмес, вайо болот, кийинки тамактануу. Тамактанып Mogo, жатам. mokta. Учурчак. Mokta. Mogoyo. Могоё. Так, окуу, үйрөнүү. İk, ko, 공부하다. 공부하다. Жок, үйрөнүү деген сөз бар. Певоё. Эсиңерден чыгат да, булар певоё. Так, ичүү деген сөз. 멋있다. 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 А, 멋있다. ťоё. Спорт менен машыгуу. 운동, 운동, Ундоң 하다. 운동, 하다. 해요. 해요. болот экен, 운동해요. карагыла. Барып бериңиз дегенде мындай эле болуп калат. Оңой эле. Ушу учурчакта өзгөрүшүнө алып аласыңар. Чтоб жакшы билиш үчүнчү, учурчакка өзгөрүшүн алып алып эле, yo'lорун алып туруп эле, артына миң окуп кеткенген 아, 호, 주세요ну 세요. коюп болот. Ошондо барып бериңиз кандай болуп калат экен? Но 주세요. алып туруп эле 주세요 деп коёк болобуз, 주세요. 가주세요. 맞습니다. Барып бериңиз. 가주세요. барып бериңиz. Кийинки келип бериңiz. 와, 주세요. 아, 와주세요. 요лор эле жок болуп кетет. 와, алары калат, 와요 болуп отуралы учурчакта келип жатам. 와주세요. жеп бериңиz. 먹어주세요. 먹어주세요. келип берген 와 주었어요. ал өткөн чагы 주세요нун ордуна бизде 주다 деген бул берүү деген сөз да. учур чагы 주어요 болот. өткөн чагы 주었어요. Значит, 줬어요. деген болсо 와 주었어요 болуп калат, өткөн чак кайсы жакка өзгөрүп калат экен? 주다, 주세요ну өткөн чакка өзгөртөт экенбиз, бул 세요 деген бул неме приказ берип атат, келип бериңиз, барып бериңиз, 주세요. 세요 деген ошондой. мисалы айтам го мен. 보세요 деген эмне? 보세요. карагыла деп. 오세요. 보세요. окугула. 읽으세요. 따라 하세요. кайталагыла деп мен силерге айтып атам да, туурабы? мындай приказ берип атам, кылгыла, мындай кылгыла, тигиндей кылгыла деп. ошондой эле 세요 ошондой экен. 가주세요. барып бериңиз деп айтып атабыз да, туурабы? приказ сыяктуу бул, 와주세요. тамак жеп бериңиз. 먹어 주세요. 주세요. окуп бериңиz. мындай үйрөнүп бериңиz. 배워주세요. 네, içip бериңiz. 마, 마시오. 마셔요. 마셔 주세요. 마, 스포츠 менен 마셔주세요. 마시ып бериңiz. 운동해 주세요. 이거 운동해 주세요. 주세요. 느낌새. түсүндүкпү? түшүнбөдүкпү? 이해했어요? мынакей. мен 주세요нун ордун 주세요 жазбай эле коеюн, мына жер ато каш жазып берет экен мынакей. о 주세요. но 주다 учурчагы неме, основасы, негизи, сөздүн негизи 주다 деген берүү. 주어요. эмне бул? учурчагы 주어요. 주었어요. өткөн чак берген, ып бериңиз. бул 주세요. ып бериңиз деген. 주세요. ып мисалы о 주었어요 деген берген болуп калат, өткөн чак болуп калат да. келип берген, ичип берген, барып берген, окуп берген, спорт менен машыгып берген. ушу 주었어요 өткөн чагын билген үчүн буну кийин алмаштырсаңар болот. азырынча жөн эле 주세요ну жаттай бергиле.
Biroq 줬어요는 다음에 똑같이 işte жазылған. 주다, сөйлемнің негізі. 줘요. 우주차를 berip жатамын. 줬어요. bergen. Jo болса, бұл жерде берілген, келіп берген деп айтамыз да, тура қырғыз тілінде. келіп берген, біздің үйге келіп берген. 우리 집에 와 주었어요. deymiz. 우리 집에 와 줬어요. или біздің үйге келіңіз, келіп беріңіз. 우리 집에 와 주세요. келіп беріңіз деп егер келер шақта приказ қатар айта тұрған болсақ, 주세요 деген. 네. 스크린шот қылып жіберіп қоямын. астындағы мисалдарды оқимыз, анан түсінеміз. Так, birinci. Mınaki. O A егер түсінемді жаңағы о а жана о болса бізде а 주세요 болады екен, жаңа 가요, 사요, 가요, 사요, 와요, 팔아요, 살아요 деген сөздер бар. егер біздің 살아요 эмне? жашаймын. 살아요 жашап беріңіз деген 살아주세요. 네, 네, 살아주세요. сатып алып беріңіз. 사습. 사도. 사다. 아싸. 사주세요. 예. 사주세요. 사다 빼니스 있어. 사주세요. misal yaş balamayla. 어머니, 아빠, 어머니, 바지, 심마? 바지를 사주세요. 어머니, 모자를 사주세요. 어머니, 토마토를 사주세요. 밤이더라. 어머니, 텔레비전 사주세요. 텔레비전. 어머니, 컴퓨터를 사주세요. 무슨가 있다가 사도 алып беріңіз деген. А 주세요 거шылаткен. O A болса. Ошондо келип бериңиз o да дага чейин o 와 주세요 болду. Кийинкиси o жанагыдан башка үндүүлөр бар го, дифтонгдор жана и у бул жерде аны кошпой тура ката кетип тур. O болуш керек эле. Мындай o. А эмес. Так. O болуш керек эле. Ошондо окуп бериңиз, китепти окуп бериңиз кандай окуп аткан? İkta читать oku деген сөз ikta 읽어주세요. бұл жаққа жылып кетеді, білеміз 읽어주세요. учушак қандай? учушак 읽어요. өткен жақ 읽었어요. 읽어주세요. кейінгі 하다는 не өткен? 해주세요. 해주세요. мысалы 요리하다 요리해주세요. 요리해주세요. 네, 맞아요. 요리해주세요. Так. Emin misallarda okuyuz. Birincini maku oku. 나무 다 오려 나무 아니에요. 나무 메스. 약간 분포고. 너무 더 더워요. 너무 더워요. 창문을 창문을 좀 열려 주세요. Biraz cevabı olacak. Пожалуйста дегенде. 네, 어떻게 하셨나? 허덧. 너무 더워요. 창문을 좀 열어주세요. 너무 더워요. 창문을 좀 열어주세요. 더워요? 뭐나요? 잤다간 biz 추워요, 더워요 деген 말. 추워요, 더워요, ыстық. 아바라 ыстық болса, абдан ыстық екен дейді. 너무 더워요, азыр ыстық дейді. 너무 더워요, абдан ыстық. 창문을 좀 열어주세요. 창문 эмне? 창문을 아이넥, 창문 деген 아이넥. 창문을 좀 열어주세요. 앞단스가인데. Ekli biraz. Açıp koyuyorsunuz bu dedi. Açıp koyuyorsunuz bu. 열어주세요. açıp koyunuz dedi. 주세요. 열어. 열다 деген söz. 열다. 아주 деген söz. 열다 아주. 열어요 뭐다? 열어요. açıp yatam. 열다. 자부 웬일? 자부. 받다.
갔다. 갈 때 özgürlük uçacak. 봐요. Ya, 받아요. 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 Cevap verin ismen kandı pat genelde. 받, 받아주세요. 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 제 요는 elini orada 주세요 먹고 있으면 못 되지만 받아주세요. Cevap veriniz. Şunu 창문을 열어주세요. Aynıktaç veriniz. 창문을 닫아주세요. Aynıkti. Cevap veriniz. Cevap koyunuz. Desek bu hata. Cevap koyunuz. Aha. Yinkini Erlan oku. 방, Niken? 봉투 деген пакетти. Пакетке bir asmes бұл жерде ошо пожалуйста дегенде сал беріп которбойсузбу коесузбу дегенде я которбой деп койсок болот. Пакетке салып ошону бизде салып коесузбу деген ошо чом деген мааниге кирип кетет да. Салып коесузбу деп биз неме суранып атпайбызбы? Суранышта чом 넣어주세요. азыркы деле жана чом деген бир ас эмес, анын деле ошо бир ас дегенде мааниси бар. Или чом 열어주세요. ачып бересизби деп мындай суранабыз да. ачып бересизби? 좀 열어주세요. 좀 넣어주세요. 기인기네요. okuyup azamat menen 메르맥 okula. 가나. 가와 나를 읽어주세요. 그리고 읽어주세요. 꼭 베링이스 읽어주세요. 가방을 들어 들어드릴까요? 무게대 들이다 되게 주다 되게 сөзтү ыстылык түрү 들이다 들이다 ошондо эмне болуп калат экен 가방을 들어요 көтөрүү деген сөз 가방을 들어드릴까요? 네. жоқ көтөрүшүп берейинби дейт 드릴까요? деген айтты 뭐 주다 деген бул берүү 들이다 деген да берүү көтөрүп бериңиз көтөрүп берейинби деп атат бул жердечи 드릴까요? деп уважительно ыстылык түрү эмне экен 드리다 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 мысалы берем 드려요 deyipsa 김게 아파마 берем 저는 아버지에게 돈을 드렸어요 자 드렸어요 내dim или 주었어요 줘요 берем 주세요 деген бұл беріңіз деген 문자 좀 беріңіз деп айтылады 주다 деген основа сөйлемнің негізі 주다 екен и аның сылық түрі не екен 드리다 значит 가방을 들어드릴까요 деген қайтып отырып екенбіз сумканы көтөрүп берейинби деп сурап атат да бирөөдөн бериңиз деген жок берейинби 들어드릴까요? 가방을 좀 들어드릴까요? 됐겠나? эмне болот экен? 네, 들어 주세요. 들어드릴까요? 고맙습니다. 네, 간코트로스 베이비 고맙습니다. 자, 오셔나요. 가방을 들어드릴까요? 네, 들어주세요. 고맙습니다. 그리고 들어주세요. 내가 들어주세요. 그들을 베리니 네. 들어주세요. 고맙습니다. 네, 이렇게. 알아들었어요. 춘득분. 다 이해했어요? 아니요? 이해했어요? 이해가 못됐어요? 됐어요. 안 됐어요? 예. 자, 미사도 okuyup 운동화를 okuyup birinci misaldı tak Muslim oku misaldı. Mintip özgürtütkenbiz. Gündөгүлөрдү özgürtөбүз 환불하다. 환불하다 эмне экен бул? Мына сөздөр мынакей караңlar. 환불하다 эмне экен? акчасын кайтарып берүү. 환불하다. 바꾸다 или 교환하다. буюмду алмаштырып берүү магазинден алмаштырып берет го
싸다, 싸요, 포장해요, упаковка로. 넣다, 넣어요. 파루보다 값을 깎다, 아르산다투. 맛은 아르산다투. 값을 깎아요. 돼 있어. 예, 좋습니다. 자, 하나, значит, birinci ne etken? 운동화를 환불해 주세요. 포토 주시는 미리 포토로. 운동화를 환불해 주세요. 환불해 주세요. Акчасын қайтар. 보츠도 Кроссовканың ақшасын қайтарып беріңіз. 환불해 주세요. 운동화를 환불해 주세요 되겠지? 환불하다 деген не дедік? ақшасын қайтарып беріңіз. 환불하다. 자, кейінгі не қыламыз? Розабек, мына, екен? жаңағы асықчада үстіндегі қайталап қойған сөздерді мен атайын қайталаттырдым, чтобы сіздер адашпаш. дегенше. 안에서 나왔다 емес. 봉투에 넣었다. 봉투에 넣었다. 같이 өзгереді. 봉투 деген не екен? 봉투. пакетке салу екен. 넣었다 деген бұл салу. А біз салып беріңіз деп айтамыз. Учур жағына өзгертіп аламыз. Дала жоқ болып кетеді да бізде. 넣어요 뭐였다. 어요. 넣어요 екен. Значит, қандай болады? Салып беріңіз. Я. Yo жоқ болып кетеді дедік қой дағы. 넣어 деп оқыш керек еле. Бірақ біз хыны оқпай қоямыз. 넣어 주세요. В основном 받침대 흑에 андан кейін тоғылық келсе біз жылып оқыш керек еле. бірақ хыларды оқпай қоямыз. 넣어 주세요. салып беріңіз. 봉투에 넣어 주세요. не еткен? пакетке салып беріңіз. 봉투에 넣어 주세요. кейінгі так 마크 оқы екіншіне. 이 빵을 포장하다. must 포장하다 니? 포장하다. almashtırу. 아니요. 교환하다. 일이 바꾸다. 바꿔요. 포장하다. 교환해요. 포장해요. 있잖아. 싸요 되게 쓸 수가 없었어. 아니면 미리 썼다? 시노님이. 싸다. 싸요. Хорошо, упаковкалап беріңіз. 그거 шуну қайда айтамыз? 이 빵을 되겠니 뭐? 이 빵인데 난. 이 бұл деген нан. бұл емне? бұл нан. бұл 난ды бұл нанды 이 빵을 по장하 그냥 주세요. 포장 주세요. 포장 포장하 주세요. 하 주세요 емес. бізде 하다는 барлығы 해 주세요. 포장 주세요. 포장해 주세요. 이 하다면 бүткен ечтің бары 해 주세요 болады. ошондо 포장해 주세요. 되나? 포장해 주세요. 이 빵을 포장해 주세요. deymiz. Keyin üçüncü. 난도 포장하. Üçüncü azamat sağa geldi gayra. Ünün katıpçaları okuymuş. 크게 이야기해 주세요. 아zamat değil de İrlan. 이 우유를 바꾸다. 이게 뭐 이 우유를 바꾸다. 아르나토 바꾸다 되는 söz. 아르나토 емес. 네. 이 우유를 무슨요? almashtırwa 바꾸다 almashtırу. 이 우유를 우추자가 өзгөртө алса 바꿔요 뭐. 바꿔요 almashtırıp жатамын 바꿔요. 같이 өзгөрөт 이 우유를 바꾸어 위원노드날에 주세요. 이 우유를 바꿔주세요. 이 우유를 바꿔주세요. 긴게 아자마치 읽어주세요. 아침에 전화하다. 아니야 전화하다 되게. çalу. ертеңменен çalып қойыңыз деген иә. çalып беріңіз, çalып қойыңыз deyip işte.
네, 아침에 전화해 주세요. çal포용우스 되겠네요. 에뜨면은 çal포용우스. 아침에 전화해 주세요. 몇인지 메른백 음식을 만든다. 우추자고 Tamam dayandı. 음식을 똑같도록 이 음식을요 만들 아이파이즈만 하니 만들어요 뭐 나는 네, 요 노른하래 주세요 뭐요 음식을 만들어 주세요 칸포도로 봐 음식을 만들어 주세요 다마 삽 베리니스 것 같게나 네 맞습니다 음식을 만들어 주세요 네 와이타 게임에 돌아 잘했어요 Dağı Brezilya gerekli söz. Cevapta olasın buna. Teriyada gerek diyeta. Misalı bir cuma jolup baytırıp nemeden giyin, выходнойдан giyin, jolup atazılar. Oşonda sizler ne dep salamış atkenizge? Çumal, al, çiğne, ne, 쉬었어요. 주말 잘 지내셨어요? деген bu демалыш күндөрдү жакшы көз неме демалыш күндөрү жакшы болдусузбу жакшы жасадыңызбы типа жакшысызбы өткөрдүңүзбү чайчинешестой деген чинеда деген жашоо жүрүү деген да жакшы жүрдүңүзбү дегендей да демалыш күндөрү жакшы эле болдусузбу ооба 잘 지내셨어요 주말 잘 지내셨어요 네 Как вы поживали в выходные дегендей да орус тилинде чи выходной күндөрү кандай жүрдүңүз жакшы элесизби дегендей да жакшысызбы 주말 잘 지내셨어요 деп сурайт экенбиз 네 고향 친구를 만나서 재미있게 놀았어요 дейт ооба дейт 네 고향 친구 деген бул кичи мекендеги досум менен жолугуп 재미있게 놀았어요 мындай 재미있게 деген кызыктуу аябай жакшы деген койсок болот да жакшы кызыктуу 놀았어요 ойнодук дейт ойнодук 놀았어요 кийинкиге мен диалогторду окуйбуз келгиле 대화를 읽어주세요 리한 씨하고 리한 씨 리한 адам аты кийинки эмне экен ким бар экен ролдо 주인 деген бул ээси деген сөз да хозяин орусча хозяин деп ойлойн хозяин хозяин бирдекенин хозяин экен магазин же эмени азыр билебиз каяктын магазин экенин так кимге келдик неме орозобек менен маку окуйбуз орозобек Рихан маку 주인 сен хозяинсың 사장님 얼마예요? 이 운동화 얼마예요? 됐겠지? 마코 O Oman Oçon 10이에요. 네, 15,000원이에요. Çok ulan tokmaysın da. Orada ne? Niye oradasın? 만 오천 원요? 좀 비싸요. Bütün 세세세세. 네, 깎아주세요. 마코 읽어주세요. 그 그래요. 하세요. 5만 워 주세요. 5만 원 주세요. 탐가가 집 살았다는 알아? 그래요. 알았어요. 5만 원 주세요. 느낌사. 고토로 쌤이 사장님 댁. 사장님 댁은 김혜견. 디렉터. 어서 집 네이스야. bir magazin 네이스. 사장님, 이 운동화 얼마예요? 네. 그 크로스오프 간차더라. 네. 5만 5천 원이에요. 네. 5만 15,000 원이겠나? 5만 5천 원요? 좀 비싸요. 깎아주세요.
55 bin biraz. 55 bin won bu. Ha, 좀 비싸요. biraz. 나 그러니까 무시대 좀 되긴 biraz 같다고 나 biraz 큰마 되긴 좀 비싸요. 깎아주세요. Allah'tan verin. 아르산다트 베링이스 깎아주세요. 대세 그래요? 알았어요. 5만 원 주세요. 알았어요. 되긴. Makul. 이? düşündüm makul depolarında 알았어요. 그래요? 그래요? 되긴. 아, хорошо 되겠네. 그래요? 어선도이부 되겠네. 아, хорошо 데포에서 보았다. 아, 작실 되겠네. 막불독다. 그래요? 알았어요. 5만 원 주세요. 되겠네. 나 그래요? 아, 어선도이부 хорошо 되겠네. 그래요. Okumayalım bu dedi. Tak, Azamat men Erlan Ünlü'nün katıcığı okuyuz. Naki, görünüyor tamam bu kadar. 오늘 좀 예, 오늘 저녁에 오늘 저녁에 회식이 있습니다. 딱, 그래요. 저는 약속이 있어요. 네. 보도록 오늘 저녁에 회식이 있어요. 있습니다. 네. 오늘 저녁에 회식이 있습니다. 누군 저녁 네? 계신데 회식이 있습니다. 회식니까 korporatif. 네. korporatif 있습니다. 회식이 있습니다. var 네. 그래요? 네. ошондойбу? 그래요? ошондойбу деп отурсак болот мурда. ошондойбу? 아, чын элеби деген эле. 아, чын элеби. ошондойбу? 그래요? 저는 약속이 있어요. 약속. жолугушуум бар. жолугушуу. 약속도 жолугушуу деген сөз. же болбосо убада деген сөз. негизичи. убада. убадам бар 돼. жолугушуум бар да туурабы? 약속 있어요. 돼. 저는 약속 있어요. убадам бар. жолугушуум бар экен. 회식, корпоратив не экенбиз? 회식. 아, 오바다 жолугушууну 약속이 약속. 이 müçö, 약속. мына жанагы 좀 деген biraz. Kana 좀 деген biraz кен. эмне экен? Misal карайбыз. 동생은 키가 좀 작아요. 동생은 키가 좀 작아요. 작아요 деген эмне? 이? 보유 뭐유? biraz? 작아요? 키치니케 되다. biraz 키치니케 돼. 작아요. 그러니까 빵하고 우유 좀 주세요. Lan benim sütü 주세요. 돼. bak 베링이 있어. biraz 베링이 있어. sen bu dedi aşağı. Nan benim süt 베링이스치 de 베링이스 되겠네. 좀 베링이스. 아, 베레시스 비 되겠네요. 빵하고 우유 좀 주세요. 예. dedi. Janaga пожалуйста деген. Орысша пожалуйста, кыргызча ошо эми. 코도르바이게 들렸다. 베레시스 비 되겠네요. 빵하고 하고 되겠니? 뭐 하고 되겠 미죠? 메네나 난 benim. 숯, 우유 좀 주세요. 네, 캔디스. 네. Bu. 오늘은 여기까지입니다. 다 보시면은 노고 테마가 bütty. молодцы. 잘했어요.